parede, eu vou acabar contigo. Oi. Parlok baro ngapni yang sedang bahai pi syagani ke video junga. Teh kani ke video ngan batai pi kumno ban chenye ki kolor na ki normal chaki badan kolor ma kuma pilih i gitu ke preview. Teh ngan hikai pi kumno ban bu i gitu ki kolor. Pio i pilih de pio im ka preview bat ketu ka original video. Teh kum tu ngan hikai pi yang ini lagi syak benta jungka tingkong pihak pandai kumne le plus nanti update project le no ang media ai no ni kini ki kidur ne ki video foto ne ki video hakane ai no effect overteng channel remap RGB ini pun mon standar nakane video i DRR image G double G yang tu mo nang depan asa wave effect bakateng saturation and vibrant mo ini pan yo IRQ 0.00 ini vibrant pan I know 1.50 mo 1.50 kemudian itu nangtapan air ano neo wave rectangle mo air rectangle colors color pink color nantapan lebih itu pink color ayah ne blending and optical opacity blending and opacity mo nantapan choose kini different line subtract kalau begitu nantapan add effect bakateng copy background itu kalau begitu nantapan mo asa wave effect bakateng close and blur effect bakateng close and blur ini close and blur I know strength hado 0.500 mo nantapan asa wave effect bakateng exposure kama standard exposure I know 0. minus 0.20 ini bet mapan I know 0.900 mo how offset pan I know 0. minus 0.10 minus 0.10 kita pala dem ada ISO effect effect itu ISO rectangle ada white color ini blending and opacity ini contrast ini overlay pilih performance atah pai pilih tanggung tu hi kublish boni pi ki perlo ki bapet na do pastang hadu bakun te ngapan ki jengkersan na pi sing ba like share ya ke video jonga ba subscribe ke channel jonga ro kenang bangan yo pan penmi ya ki video ki ba syakmat ki ban sawan
Te nginya keduk pada ke video bless you bon.